clear tu te in zain chi bai le bekule tun tum kan video chuanin SSC MTS multitasking staff non technical le Havaldar CBIC CBN Hnaruak dil theite kan en ho le don ani tuntuma SSC MTS post work zathi ala final lo ania confirm ala ni lawa nikum lama khanin post sangkua vacancies sangkua ania chuwang chuanin kumina hianin alo bera approximating post sangkua tanga singkhat borvel beisei ani Havaldar bi khi post sangthum zaruk le pathum arwak bokani place of posting na mun han enila SSC kan ti shim hi chu all over India ram pumpui ania Mizoram Northeast state de post arwak don ani deal tura thiam na nei ngai te han en leila class 10 SSC metric kan ti thin kha pass angaya metric class 10 pass chintan MTS le Havaldar post kha adil thei don ani tin kan share tu chu computer certificate CCC kan ti te CCA kan ti te kha nei angai lawa tin experience work experience kan ti te kha nei angai kherlo bokani hlo chungchang han en leila MTS Havaldar kan ti te hianin pay level 1 group C post ania pay level 1 ania chu cheng sing kha sangria da tanga singa sangruk le zakwa in kar kha an hlo don ani Havaldar kan han ti khanin Havildar nen hriat pol lo turani age limit han en leila MTS le Havaldar post b ka CBN a section a khanin kumsom pariya da tanga kumsom ni pangachin khanin an deal theya MTS le Havaldar post ho CBIC department CBIC section a khanin kumsom pariya da tanga kumsom ni le pasari chinin an deal theyani khata khan upper age relaxation kha keni STSC tan apply theidona kumnga upper age relaxation om donani tin STSC rual ban lo pian phung rual ban lo te tan kumsom panga thleng ngai na thiamna aom don bokani age relaxation rules sang te hi chipchiar zo ke advertisement a khanin ain thei don bokani apply dan tur han en leila online na tanga apply tur ani dona tuna SSC MTS le Havaldar na te hi online na tanga apply tur ani donani direct apply link hi hemi video description a hianin kada a kan du chuanin kan lo check out don nia chuanin apply link kan da khanin kan lu tanga form fill up dan process chu nikum lama SSC constable kan ti te SSC CGL kan tiang chi te tin selection post kan tiang chi nikum lama SSC hnuai sang kan dil dang chi khanin a process kha ani a in anga ka tiang khanin dil le turani SSC hnuaya nala dil ve mi alo a registration po la ti lo tan fresher tan ani chu SSC website ta khan registration kan ti photanga chumi zowa chuanin kan login anga khami kan registration ID le password mang khanin kan login anga ti chuanin MTS le Havaldar Hnaruak apply na tur link kha all sam takin kan muanga form kha kan fill up to mai don ani form fill up thiam lo le fill up chungchanga online atanga form fill up chungchang har sat nei tan ka number emo comment lama khanin kan lo soi mai donia tin advertisement le detail instruction te hi SSC official website ssc.nic.in a khanin engtik lai point ain fia theireng bokani last date of online application kha April ni somthum thale April ni somthum ani donani last date chu April ni somthum ani chu application fee hi keini STSC le meichia te tan aum lovani exam center chungchang han en leila zona tam thina region sanga then ni in keni Mizoram hi Northeast region NER kan oma exam center chu aizola kan nei donani tuntuma MTS le Havaldar post ruak te hi hemi na te hi kan exam center chu aizola a oma state nga kalbuai ngai lovin aizola exam theidon tinani chu exam hun hi kumin sangni le somni patni July thlabor vela exam turani dona paper 1 le paper 2 kan tiang chi khom dona paper 1 big hi kumin sangni le somni patni July tha exam turania paper 2 ero hi chu nakina ala confirm le turani scheme of examination exam patran han en leila masabera chuanin CBE computer based examination paper 1
khami kha oma chuanin physical efficiency test PET kan ti te standard test PST te khatiang chi kha om le a amero chu PET PST kan ti kha Havaldar post deal ho tan khana ni big don ani MTS na deal tan khanin khang PET PST te kha angai lawani tin pathumna chuanin descriptive paper 2 ka kha aum don bokani ti chuanin MTS deal tur tan chuanin CBE paper 1 le descriptive paper 2 chi kha exam angai don tina ani chu syllabus an leila paper 1 computer based examination khami kha MCQ objective type kan tiang chi khani dona chuta chuanin section pali subject pali omdona general English 25 marks 25 question and general intelligence and reasoning 25 question 25 marks numerical aptitude 25 question 25 marks and general awareness 25 question 25 marks te ani dona ti chuan avain total mark za ani anga question za omanga chanthei hun chung duration hi minutes som kuwa darkar khatle chen ve chung ani dona ni paper 1b ka kan share tur chu MCQ objective type ve kan ni dona tin negative marking kha 0.25 an kat dona ni tin paper 1b ka hianin minimum qualifying marks om dona 20% mark ani dona ni 20% mark kha minimum qualifying marks ani dona ni 20% paper 1 a khan kan mutling lo ni chuanin paper 2 a khanin kan exam thei don lo ani ti chuanin paper 2b kha en le taila paper 2 chu descriptive paper pen mode a written mode khani dona chuta chuanin short essay te tin letter writing kha om dona question pahni om dona 25 plus 25 marks anianga ti chuanin total 50 marks anianga minute somli le panga chung chan thei ani dona ni paper 2 a po hianin qualifying marks oma 35% mark mu ngai dona ni ti chuanin kan soita kan khanin last date of online submission kha April ni som thum ani April ni som thum kha last date ania ti chuan exam hun hi kumin sahni le som ni July thla bor vela ani don ani hemin hadil chungchanga har satna kan nei ni chuanin comment section lama khanin kan lo comment anga tin membership te po kha kan lo join theya membership kan join ni chuanin live study te tin PDF material kan tiang chi study material ang kha kan in pe thina ni